Oke guys, kita masih di bypass ya. Wow, ini di Polres Jakarta Utara. Polres Jakarta Utara guys. Udah terlalu rame mobilnya. Tuh. Udah terlalu rame, bahaya juga. Ini dah, nih. Trek larinya kayak gini, sempit. Bahaya juga, boy. Sangat berbahaya. Tapi lumayan lah. Tadi masih sepi, udah sempat lari ya. Lumayan. Ya lumayan lah, sedikit racun udah pada keluar ya, daripada nggak lari sama sekali. Oke, udah rame guys. Oh, kita trek larinya sempit banget. Kita di sini aja deh, di trotoar. Nah ini trotoarnya masih lumayan nih, cuman takut keseleo kalau di sini. Oke guys. Waduh, ini apaan nih, masuk terus. Kekok. Pak polisi. Selamat pagi Pak, selamat bertugas. Oke guys, tetap semangat ya. Kasih semangat gua dong sekali-sekali. Oke guys, kita lari lagi. Walaupun di trotoar ya. Ini treknya nih. Lumayan lah. Oke guys, semangat ya. Bentar lagi selesai nih bypassnya. Baru kita masuk lagi ke swasembada. Oke guys. Buang racun-racun di dalam badan. Racun-racun di otak-otak. Buang semua. Semangat.